Oke guys, kembali lagi dengan saya Orang Cikamurang. Kali ini saya akan membawakan challenge DJ SpongeBob. Cut. Tapi DJ SpongeBob tadi tuh orang tadi joget kikian. Jangan mulai. Sampurasun orang Sunda. Balik deui jeung urangnya di channel Orang Cikamurang. Enak, orang ngarek ngajeun naon tadi teh? Challenge SpongeBob. Oh siap, challenge DJ SpongeBob mah aduh salah wae. Tong hilapnya subscribe ya channel DJ di bawah ieu Orang Cikamurang, sareng jangan lupa like, comment, And subscribe. Enggak, tadi subscribe mah, di-share mah. Oh, di-share. Teh mau ada pojok teh naon gini? Nyalahkan. Tombol anu nada tentang kelontong gitu ya. Siapnya hatur nuhun. Selamat menonton semuanya dan hari sini tertemu tangga di leher kombanting banting ting 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 gandak.